Ki Pulit ka Ri-Bhoi henen kamiat arpo khandai tarik yayong kila penlong Biang ya kajing Talasi ya ki kali Pynkheiñ ha Surok ba ha bernihat hadin katuk ani benai bakatanat Pulit kelasange yakum kini kijing Talasi ya kani kijing Talasi dalam khmat dau Shri Ban Kerlang Marwen DSP rengkat Rubul Ali OC ke bernihat police station bad Michael Marak OC ke Nongpo police station lambat ki wei ki officer Pulit Hakani kajing Talasi las nok tilang ru daki Dkhot ke Rbyf bernihat circle hapo kajing elam Samla Riki lapang ber Samla Frankie Rani. Hakani kajing Talasi ki Pulit ki lalap babun ki nong nyak kali ki lapen Pynkheiñ ki nyak kali kentup ya ki banyak kali hadin baki ladi kiat ki baklempong helmet ber ki weipat ki balong persya ya ka nyak kali. Habakran Shikila pathai Khubor Rubul Ali ulaong ba kani kadai tang kajing sedang bat ha kajuk apor kadai ru kajing sneng bat kajing hikai ya kinaunya kali bat ula kentu ya kinaunya kali ba kim dai ban burom ya kaan tang ha kapor badon ki Pulit hendrai bandong ki bahusiar bat pikir ya la kajing im na kaliang kinau yalam ka Rbyf kilapan pau ba ki babun ki aksiden ha Surok ki jujia namar kajing lek klamakor jang kinaunya kali ki bambut iki kendon an ke baju lam syaka jingdu nong ya kajing embrio Light on कीजिए, light on. Light on नहीं हो रहा है. देखो तो अच्छा से है कि नहीं इसमें बंदा. इसलिए अच्छा से बात करो हाँ जो पूछेगा अच्छा से सीधा जवाब दे दो ये तेरा मेरा जवाब नहीं कर तो ऐसा बोलो सीधा हाँ ज़रा तेरा मेरा बात करेगा हम सीधा करेगा फूको फूको 10 सेकंड में फूको फाइल ले लो हाँ अभी नहीं पिया जाओ अंडा से ऐसा जवाब मत दो हाँ ड्राइविंग लाइसेंस आधार है कि नहीं आधार भी दिखाओ वो कौन है पीछे बैठने वाला पैसेंजर कहाँ से आया हाँ कर्नाटका वेर विल गो You will go Shillong? Okay. अब कहाँ का आदमी है? सिलचर का है ना? सिलचर का है ना? कुछ ठगा हुआ और कुछ? अच्छा. 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 कोई आइडेंटिटी कार्ड मत ठीक है सर ठीक है बस ये पकड़ो बाद में पीको हाँ ये पिया है ये पक्का पिया है कहाँ पे पिया तुम गुड इवनिंग हाँ Good evening everybody. Today we have conducted a awareness program on drunk and driving. As there are lots of accident cases, like before also I told you when I was in traffic, that to prevent these accidents we have to do checkings. So as I have joined here as Bernihat OC, so the first initiative I took on traffic awareness. So today also we are conducting a awareness program on drunk and driving. So we have checked so many vehicles and we have got so many drunkards, especially these truck drivers. Because of this drunk and driving, there are lots of accidents. In order to prevent the accidents, we have to conduct this drunk and driving. And I am very thankful to our Honorable SP who have given me this opportunity for checking. And I am very thankful for the Rbyf President and all the guys of Rbyf who have supported and participated in this awareness program. So in future also, we will conduct the same procedure, and for these lawbreakers, we will be very strict. Today we have checked this drunken driving, but we have collected very less fine because this is awareness, not for fine. Today first awareness, then second we will be giving them the penalties. Thank you. Adin ka Khubor bangilayo na po ka police department ya ka bernihat mau mencuang tip berkuit bagadi ka outpost on rim takal akla ka police station
jeng iyo ka city ka badan hangne mobile ba lamba jeng osi juga bernihat police station ba bakandon ka jeng kamera dengan drive hapo ka bernihat posnong jeng te ni kentu ke police ba ni kemen ba lada kia checking yukane ka dengan drive nomor bun sin hangne khamtam ne po snong bernihat jeng ki ba bun ki ba accident mention man mencem teori ki dang sulap ba spot dead don hapo kabai lengba kabai jong KTM tingin kundu saya ka police department pat ngi sokumen nagalang ka seng ruba Dkhot bangnya don bentalang kum mangi hoaj nyemla bancem ya kada ka fan nyemla bancem de kum ngi gisang balang ngi de kenong chakri ki pajba ngini le ban pun su ki pajba ba ha ka por finya kali naidi nai bam ke bun sin ka pan ma de ki pajba ka pan i ba kane kamde namar ka ai kan sa ka ai tengai kublai subun ya ka police department ka bala simkian apo ka banihat kumjur SP sir ibala ai kum kane kalat ba kandon ka checking but ngakermen scam ban nang sekmat kamde nang menda ka singi bakandon malla ka singi ni kum ka seng nadu ngila pentip sa Khubor rangba jungi napo sol budi ba kila ai yang hukum ba ya mudi banyak penstui ki pajba tengai kublai subun ro ya police department nga pernihat ba nadu balawan ini sari batmai nganong be hapong batmai nomor ba ilawan ra ki light geleng nadu street light bagi ong geleng ilawan ra ni sutenat bat nakaliang kaseng ikentu tang kata ba nginya trailang nginya ai ka badon ngiru kat balangin penstu ki pajba ba nang sekmat pinam dai su bendi ban bam hakabar ba pinya agali kane ka penwan jingma nam ta ki pajba Kay nikong dong awas ngoban ay kublay ki para member jungi ki bala pelai nang kapor takasingi banginya don mentalang kane ka checking drunk and drive but ya bancek ya kini ki kena ki banyak kam helmet te dang kini si kumbala batai presiden jungi ka don sisa kata ka accident ma arngut ki kena samla ki ladu ya la musim te kane kalong ka ba susi nanta ki kena ki samla jungi te ngi nakaliang keseng kwa banai musim ya kini samla ba ki de bendang helmet ba kinya kali bat ya kini ki banyak kali bae khamtam ki truk mtasingi lap sya ya kini ki badi ma ki pan ba pendukam ya ki jingbendi buat akan ka singi bat ngi sya ya kita kalau nga jingma nam ta kini ki nonglet nongwan ki ba khamtam hakpor mit si beje ar beje mono ban ya pa kita ma salintin ki tendra ki yat be mundan bi ya kata ka jing accident tekane ke kalau ka jingma nam ta ki ba te ngi kuntu sya ya ki khamtam ki ba kimde ban pendukam ya ka jingdi ma babinya haba pinya kali haba pila ada banyak kali di kapa piman melele te nakaliang kaseng jungi Indonesia ya kata kajikit kli nam tak pajba kamtam ya kani ka bernihat kadang ka busy area ni ba kalong ka highway ka balong busy sya du kata kali kawan tengah soban ai khuble kamtam ya yosi jungi i sarubul bala penyo ikini ki humrat ma haman lagi cek ki turning point ba lengba jungki ka don sisa ka jing sengan nam tak kali kawan ki pajba te kani kalong ka bastunat nam ta jungi gaseng te ngi bagane ka atpo singi ka long police station ngi kwa ya kane police station makan pendukam sisa ya kata kateng ka police station ma bagindon ka checkpoint man la ka por om tang ne singi bangi don mengimta ne kadang don sisu man la ka por ba ka check ma lese hadis tayo atayo kasong ka jing la ka jungki te lese ka ege ulang bastonat am ta jungi kum gaseng te ngi kuntu ba kinang trai sisu khamba tangine ten khuble shibun